Abujamo akwaba famra otumfo ba TV Plus. Abujia Daddy Lumba nua ba panyini. Maame Akosua Breponmaa aba abonten na ne abusua wo fa na ho gro so kora wo de bufu kase de won kase pa ba be ma enkane menhia not MP. Ese din a wo de ama ne se one term MP. Maame aba betutu biye pa de amane Collins Amankwaa sebio aboa kraman se waso wafofra ene enye bodiga dwom enti se Collins Amankwaa enim abusuamu nsem ka ene omomoden so obekọ no abusuamu na wonkonko ka na asem ewo honom omomoden se Daddy Lumba ewuo hu nsensem no onhwe ye ene wamfa na no ama mesi so enti sa ade a wono maame Akosua Breponmaa de beye ono sebi openya ye friend se Collins Amankwaa no enye yize die ntira wo se ade a Collins Amankwaa ene wo fa ha no owura ha wo fa ha no owura ha maame timi fa we se miss bia so timi ka se wo asem ikura mpo ne ye kono ya settle case na wie nanso woni mra ho so no na Collins Amankwaa abomoden aba besuso je gu no asasa asem no enti ano ene nam so a ama maame de abufu kase pa etutu biye de ama na tim legal wife fo so aba bonte abekansem a me pese o kam no kwaji nchemu ne besisi ye enti me pacho say people are very sensitive when it comes to this comment and asante for me I hanu me namfufu nyina nim say me asante few people they nim say me friko but oh yeah mo ha adwen me dey be adwuma wo didim oh you the ashantis especially if you get the guns and the airways wo you very sensitive when mo ka asem sa but as a platform when adia ye no ebru nipa talk about themselves the moment that obey you that we hear something na the ball it's obvious but here be any then the platform we are here no bro adrenaline tiase so when we are addressing this issue no I would please say we look at it say women a lot of women are being abused na minim so ba se case we kwota ubemu nsem a ubenya ene nkofo edu omo nsem beba se fa bar na beka bi ma wo mo obechi antena intino mepa che say ye can no say ema irrespective of where you coming from irrespective say we free same wo mo kwa de wo masem emobo ni yen kan na enya ni one day of because I didn't an Aba Jaisa ti da masi bebre emi wadwuma my kati abe wana call bars na mu penpen ti ba so me we chiri na metie kakra meda yo abatu wa metime akasa kakra ai kaza medasi na mishramu yomadi amodi ama ye maame Akosua sewa many the watches say we are actually bed no more than life but you just did it what you say women empowerment no see jina as a ma ye kasa idrechi papa wo hwe nsem a ahya se me di wachi fiti nsem enua ye kunu ye wofa Daddy follow me and follow me why odo fosu etofom asem bia beka ye bia behu a eboboba na beto hotem wo hwe se woi ensam bium ampa yenia panyi na me ko sho ma bae wo se nsam no tie ni tebi everyone's not me ya pese hu di okum yewura ana kodo foshi serious ma jina fidie su din hwe kuma nya so ompe maame Akosua sewa wodo ne papa na mema ni bi obeme bia dodo na pema bia no no baba ko mi ku bi na kan say sabi no way that's time ba mema ya no mo kasa no na emani bi o muti Ghana ye o mo ho te mema o mo hwa brochire ko o mo bibi ya bonat masie mo yenya critical thinking wa kojo fosu ni na bebre na wo ye e bi nko anti na we
ana okọ ya wate aka no so o ma ne be dia nko obeti wa me ka mo wate asama me play mo nye play mfa say when me be ne yira wale for 24 years okofa mpana wa Ghana oba ne maame ayira 5 years ni ye hu maame no e de ajo obi awale obaji edi say maame na ayira for since COVID by it's 2019 and I even 2020 kwa enye 2025 no we maame na ayira amodi ajo obi awale a wona nukuna awale 24 years awo odi aje awale ye no enti obi obeka se Lumba no ma se we bi na correct no doni ye na maybe a ye soli a ye mabema be di anko na opese obona ni fra efi ne yira wona share obrase eno bi amane hunu na kwode fosu Lumba kokoto hu no na ni so tete no no se de edi ye na edi aye no na ewiase maami nkasa ya se ma ebu ha no ba wo ha da bi o obebu wode ho enu bi na maami akosha etse wa ye se ni kunu yi wode fo wo ye star big star Ghana Michael Jackson ti me mfanam fo nso a wa ye e ma abonten be me ya Lumba ya woni ni ya wo ye so woni na wu agile ya woni na wu ye na me ti asam no 20 years ago and I'm just asam no 20 years ago na me chase asam no aso maami se nye ebia Lumba ti wewu ko bi antida aso maami na hye no me ti ni 20 years ago obebu won ma okatamfo nso so na se de wo kan na bi pese e kire se mayen kate ekumo mfo nso so ana ye mebu mu dede se bi na na o madwemu nya ha no ene bebua maami Akosua se wa afo media minim se Lumba no odon ye pa e sign ene oprege ya wodi akonya besi obi aware ho a ama nani anye da na ene wanya kukuduro bi sab me no betie gina ayekuna esi asante obi kire na ebe mana te ase se de maku enkoden ama lo yakusi wagina maami achi tim legal wife fo me tie wo obeti wa na me tie Ashanti Queen ni nyina me tie ni sa ensam na mo kan bebre ya de kora bi ko bebre wo wa me ni masam pa ye me kan se mummo ene adwuma ye nim se ko ni wi na so de ye droi die ye dan a enkunim die be ba ma tim legal wife na aye adesua aye ensan na ho ama enkolanketo a ye ba yempe ye saso ne mobra ne mumu no ye baba be ye bedi wa aben wa ha Lumba na de bo no yom na akyere wo se wo ye side checker wo bi aware a eye dan a enipa no wo the upper hand esen wa wote wono emfa ho ne mamudu edu an ne bewo emfa ho ne mamudu num an ne bewo hu se eyire eyeyere minim ta sa be kodwo fo so gya ba bi isu fise no nyum wo ka kye se maami Akosua se wa bere woni matete wo de na fam na adwamanfo na yiri ni nyina wote ho wa ye din wo hwe no na enne okọ tito ya obabi abase na ye frɛ me wodobo ni me be ye kuna enyi na de me kan se bushapa ni so de magu ase na ni magu ase pa sa wo de hie sei ka wo na wo de wo kan wo de won sase wo bo sa me na me de hie no asha se bushapa ni me ati ase se woni mo bia wo ka se ye mfa safo wo se moche safo Amankwaa wo so na bushapa ni bia nkasa na de dien ana kote bayre aha ban ma baye yamo bibia fa won sase ana bushapa ni de ye ka kire won se onu ya twotwo mutwo Akosua Breponmaa ati ase fosina fosuti ase yesrew se ne nua twa ntoma sine boa ma ne nua nya na yi wono na ne nua no ne maame ba ne papa ba no abusuapan ni se maame ti wa menim so won sama o kan nyina kwa akire o wo be ko YouTube na da ho Ghana for bloggers fa we mainstream ni so fa ti enim se de ye kan bia no wo mote de ye ka akire wo ne se eye sak se na ewu wo Ghana ho onua ba
ese wo tie gina aye na yie wona na ye dofo akosua sewa obu anu fiti na chase a abusua panyin twon ho ene saa kwa na wose wo ye former MP no ontwe ne ho na abusua ne nye na yie na ye busa se ayere wahi ye busa se former MP di as wadom no one time MP MP let come ai wakwa ji obi funu atale na ni ase akosha be mpoma cha twon ho opese ohun die ku ni nua kwadufo so tu twon ho no nye na yie no na akwakwo ti committee ama no wo yi oba aboni mu de ni nua ketwa na da fam no enti one time MP twon ho na busuafo no nye yie titiri wu ne maame akosha be mpoma wasine nua koje na de nyina no won na ne kan ntim asem won ne nem de wo ka kire ne nte wo busa se agye na ku ne nua be ma no enti one time MP ene abusua panyini ene ma mo nkeka ho bia makwati committee a mo se mo yi kunani ene ma ne wo faase ese nchen mo ntwe mo ho no mo nhyehya no mo fa meto Ghana fo anim se ne ene abusua ne ye pe no na obi kan se obi ebetimi kra base won na akwakoye court marriage no wontimi ye busa ye wo court kra ye wo ade wo fie ansa na abesensan yasensan enti tradition as Lumba wan go school busa wo mama me enti tradition ni edimu Lumba se ko pese wale aka bi bia che se ko be wale wait onum se we wale enye ene onum na yere dofo wa ware no enti wo besabi be bi wo bedi ne nsem ho nyina ehwo ni mo ba wona ne tie okokokwa woni mfa ba we die ohoma no ade nti na kwhwa se wale aka so beja ya wo choleta ma no wa kan sa meja wa kamate ade na go nti e ma bebrebe ya tetare ne ho nyina go nti mi wale bibi wonim die wo se nyame nim adwuma meye ene wo hira me de me saso ba akosua sewa e ma me enti Lumba de obi obeka say won pe ma me akosua sewa wo pe ne papa na wale bia ntokwa wom ese ne ketere meko ena nkire se won pe no enti Ghana fo montie na montie ne ye ne dofo preko pe no wo se nya de wo beja na wo jan zo ko enye yi fi won ne se na brabo ase obo nyom to dem fie miensa wo nya boafo ayi akon na busua na mo wai ena obi apagya no wo besi ma bi so be ma bi asena mo abaye odefo a yese odobroni wa bere hen husband snatcher home breaker prinsla na me yase menim so wo baba ne bi na go bi di bi bedi no obi bi bedi no obi ya bo yase maya ne nyini no onu ne ba nko wale no obi mfa konwa metena ne kunu no won tini hia no pa wi ne enwomre na se emene ya o ba be ma kura na obi bedi ne yire tanete fi se me ma me ne kan se ayiwe ayi abrabo te se kohua wotobo woni woto a eda ho twem de obeto bia te se ebe da ho atwem enti odobro ni sa bre ya lo yakusi wo ye legal team odof say yakosho say wa watinya be gina ho ye press conference say ade boy say clear and emom Ghana for power mamiti wa so obi cast wa ya wo dwene ho awonti ase o so wale wa Germany wa wale wa Ghana na ye ntia proche wo pasa tasa wo dwene ho obi kasa wo dwene ho wonti na se ye ntia broche ha na so wo wale wa Ghana wonti mi wale wa UK ha baby bi aye universal law o wale baby a kopim so wajai nipa no wonti mi wale bi eno enu munzuo so enti de ka kire sa odobroni ne nkofo di na chie se sa bre mu mpa konwa bi so ntra na mu nkwadwa atoa mu so maye maame akosua se wa bone asakura eye ne bedu wa no madu sisa mo no ni people love ka ene sa ka biem love ka biem uka me see yenji jatwa na yenji nyi ohima mama seconds na me reply obusi wasise mpu mama hweso mama mitina God have mercy on you obro fokranye wuni bibi di odobronyi ye na okase bi nkwa ne maso na okase nyame hu ne mobo na di odobronyi ye na nya na seye yo ya anti akosia se wanyina eye nti nkwa ne maso aya konkunu nti nkwa ne maso Adanti akasi nyame hu ne mobo watobo nto obefa
Abo bia wo to no ma me akosha sai wa ho se papa obefa bonu ya de ya jitum say konkron ti e be kwa na maso why et wa fa wo ya papa wo ji akatwe nti papa na waye no mo na mo so wo na hwe papa no papa na waye no nti de odi aye ma me ni bi e be kwa na maso wo mpe e be kwa na maso on say abrabo yes karma is a bitch na karma will serve you abra when na won so ade ese na ayi odoboni na twa na sa adre no e da ne mani mu twa no enyo eye karma ebe ko to papa no ye ya obefa se bone no ye ya obefa nti de e ka kire ne wo mo fe sa abre wo mo koda sumuye ma adwene wo mo ko pedwa atoafo because wo ye bone kase odoboni so ni ma wo ye bone kase wo ba ye na lu ya to an yempo yempe etam mate to an ya di seti wa tunu mu ya nje me bi sa say oba ye na Lumba wonye Lumba enka Lumba wo na age Lumba ya 61 no odoboni was 35 how many years odoboni wo ba twa wa ne maame ne so wo ye batam bone papa ne maame no wo ye batam fi batam kankan odoboni maame wo ye batam fi batam kankan when I would do na ewo ezo anu akambe Wale si me guys me si me na me ka masem wo abesi no ba na si now here dey when you do kafra yo de me kan it wo ye batam fi batam kankan ne say wo ba we 30s wo Lumba e wo fancy 60 kra wo chen how many years more than 25 years sanya adodode obi bre na mo pese wo no ba ne ba bedi a enka sa ade we ya maame wo ye eye ka young girl a wasi so et wonya ne tipen so wonya ne so Lumba afiti day 1 ebepum sa bre wonya ne na ewo obeware no I want a trap no na obati wa boya wa ha say anti sisi wa wale pan da obi awale ne da ana ye ne wo sa Menya sure. Menya sure sa wa ware pe. Am sure mo ne wo no maja no. Sister ko. That's no. Na so maami panyini asa bi wo ye midwife so ye midwife. Na wo baka to bi akofa papa panyini a na yire ko hwe se wa nwum bi obebo bia maami di wom. Me but onye midwife one but no oye fire we retired fire service. Retired. Me that's for the correction. Na say kwara na wako school. Why retired fire service ah. Wako school. Ma ko no de na twa na kwaje isa opportunity no na hwede ne bayi ya. Ayo. Na maami de bi bebo kria akosha se wadin wo mu. Enti hu se wo yire bi a woni woni kura ne din akosha se wa wate. Enti hu se maami wo ba ya wo kana ma ne ya wo de awo travel Lumba yi. Ba papa yi o wo yire. Ana amene ne konkonwo na japade ne bia ba no na maame ye ya na anytime me ka sa maame ne ya batam bone wo ye ni birefo na wonya ni birefo anka Lumba dan a ono akohwe sewa ebe twia ho ka asase ne ho ka enne e wodome enka wono na ne dan ko man ye ka ne so odoni hello kuguo ye bibi enye ajapade nti na okoware Lumba papa no de wu ye no wati mi abisa de ku ne eda enye ejapa ade ho azam na omoka omopre ana no mu ni baabi so tinti on say again ne ko ho na mo munya baabi tena ye ni nyina ni nyina ka ho eti dia ka de ye say wo be se de ode na de odubonkum na egie ye maame akosha sewa wode na ni ku abrani mojeni abepum sabe eti enim se court de atamtene because asem wo ye case study ewiase nyindala the whole world will be etie ni ehunu bebia ye de pepe ye beto na san ye adusua ma enchiri mankola ntotofre wa wo mo so na mo kotire obi kunu o mo kotire ode ni maame akogya wale yi wo to no mo beka se be me kwa sase kwa wonya na yiri o eni ahwe bi betome na wode asua nyansa hunu se ye mfa kunya nkotena obi ekunu ye mfa awo entrapo obi nti se be ma me pewode ya eni ebusebusa ni ye hunu se na wo yiri ehun nsam tesen na wo nkola mo banso mo mpem se so na mo de ye mo mpe mo ma mo mbebo bra se de ye ne so le ye fa wo ma ye no mo bra ye mpe abe wo ha ne abedi ye pe dabi ebe ye me da so ba ti wan
Yami shram. Yeah, that's the baby. Mammy can be big as regular. Now, I'm again in the former. Oba meka bibi kakra nsa na makomi main point no so. Wow, okay. Wa so anuanom ye do bibia ohun. On say obi anko. We the Ashantis no say bia ba no obi kasa na so kasa ya santefo mama na ha obi aye allow so oba ha say. By on say ye mu bi no say odobroni yamfa ne so ya santini a ohun. De wo ye ne nye na de ye be ye ni yentimi be support na nka yentimi so mbedi na tem. Ti ebe jano sa wa be yene ye momu die ye medina tem ye me support no na se wu nua santimi a wu ni firi kuro na ho abasem na se wuntimi nka bi ma no na wo be so platform sa manfo medina tem a na wonya o man bapa enti ye wi a emetena so wo ya santesem wo ye wunni ene wo se enti ene de ye be address da ya santefo ni ye mu bi ye nya atwom we mu nyina na yeko ayi we omu nyina atuatefo na bi ni omu wo wi asantesem no be ye ne sei na obe ya asantesem no na obe makoya me ya be huru nyu asantini aka de wom ni de nim nyina de afa ne ho ensem ya wo wi aso be ya asantesem wo be ye wunni na wa ya wo se me ma on follow bi na mu de mu wi a ye twem ya ye ready twem yes ma so me platform mama mudidi Daddy Lumba atemna Daddy Lumba ye santini okay ye ya santifo ye ni enua be ma no ana de wode ye nua santini enye ye ya woro no and when you right e was ono na ye nua na di ni dam e de ade ya no wo be so life e man ko fo be just be di natem no tuaso na obey ade ba ko sa ne se ngobro mu ye sirio we ohun wo kan ma se mpie nye yo ye be gina obi ansole medidi Daddy Lumba ata na onim nyansa ye nche da meye papa no hwe papa ni wo ye obi anso platform o eye abusua panyi asantifo bi no ma mo apu so mo de mo ye mo sa mo na mani ate mo na mo do mo ho abusua panyi de na mo ka kire no ensem hunu ni frani masem abusua panyi ye mahu abusua panyi wo bo man so de abusua panyi ye so obi di Daddy Lumba ni betutu fo mo efre abusua panyi edi ne si abusua panyi kwan so obekọ se hey Priscilla tena se ya nwalu ye nyi wumu ba tena nchen Akosua se wa drabe ye wukuna edi ne si abusua ni kwan so obeka asantefo ye mu bi eyi ba fia na mo pesika na wajeje bright bob ma abusua panyi papa panyi ntoto we yakoto na ni monyama masuko no ma we ya oba wale as no nim ni pieto kurasi ena hwede wo ye enim buase a wo jema ye hwede abusua panyi ye na mu yamo beka so obi didi Daddy Lumba atem samu yam ho samu nkwa na munim nyansa e de na mu ka kire busua panyi mo ame focus wo e wo mo so a meka de yanka na de a chema msi ya ye bo a shasa wo charge ne a ohun kopa duro shem na nchewate wo twa na agine na yediwa so ye mo sika papa bi no kono ko treat wo twe enya Akosua se wanti ne yediwa ye ma ohwe wo twa na agine oba fu ba tantan wo twa na agine kono ko treat wona wo chelo ya kusi namba no hwe wanim umumu se kwakuo wate umumu se kwakuo oba fun ba tantan fa maami abra bobra ye ni Asante Queen life so na wonua bi ba so se wodi ntimu maami abra bo fi obo enyo de be ba bo nti se na maami ya hyewo abeka o maami wa bobla fi ni bi penti bla na beka kwase aba ba mu nsemu nya Ghana na ma ho aye den a ka wo ye oba se boy se woman wo hwese de wasi ayeyere mema bi kura agosene wo akwatena ko chelo ya number because o support anti Akosua se wa o defending nti o ko che ne number wasuntem so wi adabre wasum nkase na wo se sa Greek bro ufi sa ya hwan ufi sa wo ya hwan da be yenja na kasa gbogbo sa kana ma ye wo hu ho amsi ya bo a ufi sa Ghana na ato adwane ma obi di wo hu wo so ba de mihia bi wo toilet kwan so wo so ba mihia bi wo toilet kwan so ba fun ba tanten a wo dress kura mfata wo dress kura mfata wo hwa sa wo de wasem be kwanti Akosua se waso aya hwe ne mama na edi wo machi na be kire de wo chen no de wo hu ofese ne no wo papa bo bra wo maame bo bra wo
ame bo branka wa bra bonie Akosua se wa hu sa ne babiti ayi FM to FM di amanfo ho konkonsa Akosua se wa ne babiti FM kasa ma ne kon hu ntintini sa kwate asore wa hu bi da Akosua se wa bobra na se ma bobra kasa Akosua se wa ma bobra kasa msi ya ebo ka wono tum na odidi utwa ho madam utwa ho na udidie aside utwe uni adwuma papa bi aye eno utwa ne so agini nti madam ko penro ye na emu nchi na yedi wo yetima ma osika madam utwa bo ka mfa depression ba Akosua se waso se utwa bo ka mfa depression emba ma me no so nipa jinjan ya ti se wo ya no ne se na amre kwasi ya obetena ho twetwe wo kon ena obi ani ho wasase so obetima convince ye peni papa convince ne yesi wo MCI ye bo na ho na ka che wo se wo ka bi ewo ho na ka che wo se wo ka bi ewo ade yanja betwa ebe ho akokono bore yanja betwa Everybody Yankopon de Lumba why ye bio na ma nipa bi ti se we are the last person we are the last person be kan Akosua se wasem asem we misi mu bi mu ye disqualified mu ye me refa bu se panyi kwada mani abre mu ye disqualified mama we are disqualified mama oje se wo ye hwan ya ai o de bu se panyi aba oje se wo ye hwan ya nipa sore ni adwuna wo kekam gogogogogogo se bodam ni bi afa na wa bodam foforo adai ofisa Ghana ho bi suro oba fun ba tantan enya Ghana mema bi no mu na twa bi o mu bedi anka wo ye ba ye se be ma be butu usidi o twaso nkase wate wo twaso nkase wa boba apo ye di na agisika me se fa bi sisa wo housing na wo housing ayedada wo nipa dua na ayedada MCI ebo wa ayedada why dada me say wo menya ho abota wo number no so what the can block me number back me say na send you message saa wo dran wo jeje nchie nipa nsamu wo hu se de wo kwasika no wo hu se de wo konkwaso mu foforo wabodam ana omo obi baba ma ayi personal attacks wo busua mu nya animonyamfo be na wo mo so no yakusi be ka kire ye wo animonyamfo wo be ka kire ye pasia wo busua fo bo branka ene se wo nam FM to FM a wodi amanfo atema sa ya twa wo ka wonam FM to FM wodi amanfo atman sa na ya twa ko wabodam wo hu wo ka sa Ghana kuro ne ya wodi a wo ka sa gogogogogogo ede adea ho na kira wo sa woni ntete ye ho na tete wo efie be mu na wo firi efie be mu na MCI ebu a wo firi woni ntete panyi ni wo fie panyi kwanyi mo wo de mama ka se nyi why obati wa why unti mama ba hanu no obati wa nya wo te e malabu ka se nyi madam so won pa wo ho asem na won pa ne ton am pa ne no madam pe baby tena emfa wasem ma ye so na se yakase ye so asu so pe trend wo ho ye be so asi wo so pe baby tena emfa wasem ma ye so ma me no ndi woduane ena ne manyina wo animonyam senawo na ne baba ma no kra ye de ne wo ye de wo cha na wanje wo nya kono on can be what me do on can be why nya kono enya ne first on can be homa kwase ya wo twa nyina agene ye di wa ma wo twa ye wo ka madam hwe enya Akosua se wa na mode ne be solve mu depression na manyinya no aya afa wo sa ye adwuma wo twa hu na wudidie kwase ya ba me ye adwuma kasa na obeka bi emme do o monsa ye adwuma gisika e de taade asiesie o mo e kasa na obeka bi o wig se de ye de hia ni funu abuafuna na abew hard working women say kasa na obeka bi wa wudidi wo twa ho madam me se koye o twa ye di wa benya sika o twa na enye de madam enye de enti na waboka no madam ye wo twa ye ni ndi na nya sika na fa bi sisan body wannim apopaapo o sisa agrika bu ba fi ba tantai mama tiwa mama me pa chawo ho ye nyamiado me twemu na me hu se ase me papa me nimboni a waye Ghana fo wadi na tem sa me srem mo cho fa che me papa why se boni bi kure ne a ezewunu na wa kwasisa account na ade aba na wa kwasisa foforo na ade aba meboa
Say me papa why would they? Say no kunu be me mo papa. Ese ya ni able what? Ya ni able. Ni me kasa me jenenji o. Enso me jenenji. Obetu o ye dey who be kasa radi asem. Say that. You better what just say. Mr. Me ma no makasa. Me ma me account kwa na mde aba no. Enti do. O de bunya busia page that. Eze wunu. Abuso abanye na o Obetu abusuafo mo mi anka asembiti akoma maami wete wo pa no wo hwese obi di na tenanka nipa no ye nipa tituru bi kura nka ense na koma sa wo behwe na nipa bawe se mpuna ma ya hata te se MC ya yebu ana obedi watem wotu wa na otwa nyina tutu MC ya yebu nipa nyina bedi akosi ase watma mo wadi na tebi enya wa Lumba na amana basa enya no wa ye bibio ye mbremi o MC ya yebu ya nka hwe nkyere Lumba na amana basa Lumba na de ne yire no ato fam e na Ghana fo bi mu manya kwan tietia so na nka wo waye se mpuna mu ntutu se kono a ye de hye mpunam ka obeti wa bedi maame na tem sa ho ne wa fa ho adi na wokọ maame a wuhia na wuntimi kasa nanim ne makora wa nim anyam se no Lumba na amana basa nti de opa bia fire no why fire na kwata na wo maame ho wo maame na ne ho fi na otifie no di ya se watem ne ja maame se fie ye se wo maame abra ba wa bla bo fie abra bo tantan na maame abo MC fa betuja wo maame ebra no wa Bobby akosi ase wa yante ne bad record ya je ne ho ade ne twa mmere sa de wo twa abre no ne twa mmere sa de wo twa abre ne didi wonsa no didi utwam Allah okay see heat didi utwam enya wo wa ye bibie why bibi na free soro abeti bayira ho mama bayira mbo enya no wa ye bibie why da wo kra men kan tro so kunu di bibi ofisi obi no ho be warew pia butu wana tam akoto ne de ma warew I'm more fire abotisem obeda asore na media no so beba mini hu obi o wani monyam a wodi akosi ase watem en ha me da krokra da ha me na wo pia mama ma no 2 minutes be mama mom be try no be try how we will deal with her mom be try them so be try ya nene de be sie ni wa app yi so pa me ne ho se so ba bia ni ho wa app we so wo so ba yesie bi wo toilet kwan so ene bola so kwan so ne yesia wo so ma pia so be yesia so ma bola so ne toilet so kwan so ba fin ba tantan te se you too apart from ucha e dia na awo apart from ucha we didi ho e dia na awo wo no obi kwa wo wa mboka susuro kwasia ba asema bantu obi aka bi so you think say won so wo the right so ka bibia to the extent so wo attack obi personal wo ko hu tintin wo ko ma mena Allah international love na wo se kenten kwasia ba wow so mun say adwuma ka sa na be ka bi adai ana mo bi pa kuma ti wo social media sa nipa bia ba ye yanti akosi ase wa ma wo MC ya bo a wo ya so ma me wona record wo ho wo hinya ni ba MC ya bo a wo hinya ni ba MC ya bo a akosi ase wa hwa ne mo wa hwa ne mankasa wa hwa ne ma wa bo bra hwa ne ma na nya ne twa ho so no de hwa ne ma wa ye ne nsa ode ne nsa na ye adwuma me say ansa na wo betima didi akosi ase wa atem no fa won sa ye adwuma na ye hu achievement kwasia ba o twa agene obasi amodi